uyu munsi nasobanukiwe ko I understood today inkovu mfite that the scars on my body nyigumanye kugira ngo inyibutse iby'Imana yankoreye, to remind me what God did for me, inyibutse, to remind me. bwira mugenzi wawe ngo mfite ubuvungukira, mfite Tell ubuvungukira, your neighbor you ndabufite have bwinshi, fragments, you mubwire have n'imbaraga, mubwire mfite leftovers, ubuvungukira, you have broken ndabufite. pieces. Ko mutabivuga I mfite have cyangwa them. ntimurumva icyo nashaka, mfite ubuvungukira, I have mfite iby'Imana broken yashize, pieces. I have mfite what God ibyasigaye, left. I have mfite ubuhamya, leftovers. I have haracyariho testimonies. ubuhamya, I still have ubuhamya, testimonies. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Inkovu mfite hano, The scar I have iyo mfite in any part of my n'izindi body, mfite mu mutwe imbere mu bitekerezo, and those who are mental that can't be seen, all of them n'ubuvungukira nasigaranye are fragments, leftovers, kugira ngo mbashe gushima Imana no mu muraba hagati. for me to thank God in the middle of the week. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. igitangaza cyari kiri mu buvungukira, The miracle lied in the amashimwe yari mu leftovers. buvungukira, The thanksgiving were in kandi the broken 12 bari pieces. bafite 12. And the 12 had 12 buri baskets. wese abibona ukwe, buri wese abibona ukwe. Everyone had a basket. Petero atari bwigishe Yohana, Peter couldn't be helpful Yohana to atari John. bwigishe Matayo, John couldn't help buri muntu afite Matthew. igiseke cye, Everyone had his own avuga ngo basket. Imana imaze gutubura imigati To say the Lord that had irananirwa gute multiplied bread, gutinya uyu how muyaga, can he urananirwa gute gutsindwa? not stop the wind and save us? Haleluya. Hallelujah. Reka rero kubera ko turi gufata umwanya wo gusenga uhagije, We shall take time to pray. tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God. Ariko mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, But before that, ndagira ngo mbibutse ko turi muri Shekina week. I want to remind you that we are in the Shekinah week. Umushumba mukuru yatwibukije ko ijambo Shekina We're reminded that the word Shekinah rivuga icyubahiro cy'Imana mu nzu yayo. means the glory of God in his temple. Hanyuma turi kwibanda cyangwa se focus yacu muri iyi minsi ibiri bari baduhaye, In our focus during the past 2 days ni ukugira ngo dushime Imana, is for us to thank God tuyishimire byose for everything nk'igikorwa cyo kwiramya as an act of worship kandi kimanura icyubahiro cyayo. that brings his glory in the temple. Uyu munsi rero ndagira ngo dusome text turi bwibandeho, Our text tonight, kandi nzi ko muza kunezerwa I'm sure you will be blessed. cyane rwose cyane. Blessed really. Haleluya. Hallelujah. Abacuranzi bagume hafi, May the ko musicians turaza kuririmbira Imana stay indirimbo nshya. closer because we'll sing new songs to God. Turasoma muri Mariko We read Mark ibice bitandatu chapter 6 umurongo wa 45 verse 45 kugeza kuri 52. to 52. Ni continuation y'inkuru yindi, ariko ndaza kubabwira aho inkuru ihera. It's a continuation of another story, but I will link the two. Mariko ibice bitandatu Mark chapter 6 45 verse 45 kugeza kuri 52. to 42. Haravuga ngo uwo mwanya uwo ni Yesu yaramaze gukora igitangaza cyo gutubura imigati 2 n'amafi 5 amaze kugaburira abantu 5,000. The story comes after Jesus had fed 5,000 men. Nagira muze kunkurikira, ndafata akanya gato ariko kari gapakiye cyane. Please follow me. Harimo ihishurirwa ripakiye cyane, There is a revelation in what kugira I'm ngo tuze saying. gusenga twumvisha ijambo ry'Imana. And this will allow us to pray knowing what we have. Yesu heard. yaramaze gukora igitangaza cyo kugaburira abantu amafi 2 n'imigati 5. Jesus had just fed the crowd using 2 fishes Yeah, and bitubuye. 5 loaves of bread. Noneho arangije After that, ngo ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsaida,
asigare asezerera abantu. He made his disciple get into the boat and go before him to Bethsaida while he sent the multitude away. Amaze kubasezerera, And when he had sent them away, we aja ku musozi gusenga, ntiyajana n'abigishwa bo babanza kugenda mu bwato baje gusenga. he didn't follow the disciples. He went to the mountain to pray. Bumwiriraho When the evening came, ari gusenga. while he was praying, Ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengeri, the boat was in the middle of the sea. naho we yari akiri ku butaka ari wenyine. He had remained alone on the land. Abonye ko bananiwe kuvugama, When he saw them swimming, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere, for the wind was against them, mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. he came to them walking on the sea and would have passed them by. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, batekereza ko ari umuzimu, barataka. When they saw that, they supposed it was a ghost, and they cried out. Kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima, ahera ko arababwira ati nimuhumure ninje mwitinya. But they all saw him and were troubled, but he immediately talked to them and told them, "Be of good cheer." Aratambuka aja mu bwato barimo, Then he went up into the boat to them, umuyaga uratuza, and the wind ceased, barumirwa cyane. and they were greatly amazed. Umva aho tuza gutinda hano. This is where we will focus, Kuko because batari basobanukiwe ibya ya mitsima, ibya cya gitangaza cya mbere cyari cyabaye, they had not understood about the loaves, kandi ngo imitima yabo yari kinangiwe. and their hearts were hardened. Ijambo ndi buvuga uyu mugoroba, The theme tonight, ndavuga ngo amashimwe the thanksgivings n'igitangaza and the miracle biri mu buvungukira. are in the broken pieces or the fragments. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo biri mu byo wamaze kurya byarangiye, It's not in what you have already eaten. ntabwo ari mu byagucitse, It's not in the what has passed. amashimwe ntari mu bya kera, The thanksgivings are not in the old things. ari mu byo usigaranye uyu munsi, They are in what you have today. ari mu bana bawe uyu munsi, In your children. ari muri ya mafaranga make ubwayo uvuga ngo ntacyo azamara, aho yavuye niho nandi azava. In the little money you have that you think will not serve the Amashimwe ari muri purpose. za detaye nto The usigaranye. thanksgiving and the small details that are in front of you. Nitubibona dutyo, If we see it in that perspective, turaza kubona impamvu ibihumbi byo gushima Imana. we'll find a multitude reasons to thank God. Nk'uko nari mbivuze ntangira, As I had said, iyi nkuru ivuga kuri Yesu ari gukora imirimo ye. this story shows Jesus performing his Ndabasaba mu work. nkurikire ndi bwihute kugira ngo Please dusenge. follow before we pray. Yari amaze kugera ahantu ari kubwiriza ubutumwa, He had preached the ngo gospel, abantu benshi baramusanga. and many people came to Bamaze him. kumusanga, After they came to him, abona babaye benshi cyane kandi barananiwe. there were many and tired. Hari bene data twavuganye bari kure, bari gukurikira online, nabo turabakiriye. Imana ibahe umugisha. May God bless those following online. Abonye yuko abantu bananiwe cyane, When Jesus saw that people were very tired, abwira abigishwa ngo nibabicaze babagaburire. he told his disciples to feed them. Abigishwa baravuga ati hano ni mu butayu ntibishoboka, nta hantu hari ibiryo, ntibishoboka. And the disciples told him that there was no food because they were in the desert. Babaza abantu basanga ngo ari 5,000 batabariyemo abamama They n'abana. counted, there were 5,000 men without counting women and children. Yesu arababwira ati mwebwe nimubicaze kandi mubashyire mu nteko 50. Jesus asked the disciples to just put them together in groups of 5,000. Kagomba kuba kari 500. akazi kagoye kwicaza abantu mu bikundi kandi bashonje, biba ari akazi katoroshye. Putting them together wasn't an easy task. Ubwabyo byanyigishe kuko Imana ntabwo
ntabwo ikururwa n'inzara dufite irabanza ikorganiza ibintu ntabwo ihitiza gusa ngo nuko mushonje shira abantu mu bice babanze bitegura igitangaza kibone kuza. That shows me that God is organized, does not rush into miracles. Hari igihe tuvuze induru banza witonde wumve icyo Imana ishaka shira. Sometimes we cry out and do not take time to know what God ntabwo wants. Imana ikururwa no kurira gusa Imana ikorera muri ordre yayo. Our God is very Ibwira abigishwa ngo nimubicaze mu matsinda. Jesus asked the disciples to put them in small groups. Ahantu twabaye mu makwe bajyaga baza kuva muri bangahe mugashe muri banga ugasanga abantu bashonje kuorganiza ariko aba bantu bahuye n'akazi katoroshye kugira ngo borganize abantu bashonje barimo n'abamama barimo n'abana 5,000. The disciples had a very big task to organize all those people. Yesu ngo arababwira ngo niki mufite. Jesus asked them, what do you have? Ngo baravuga ngo nta kintu usibye ko hari umwana waje yitwaje ibiryo bye afite amafi 5 n'imigati 2. We have nothing except a child that has 5 fishes and 2 breads. Amafi 5 imigati 2. 5 fishes and 2 breads. Ikintu cya mbere cyantangaje nuko igitangaza cyavuye mu bo batabaza. Nukuvuga ngo cyavuye mu bana batabazwe nticyava mu bagabo nticyava kiva hirya nyine gucya mu nguni aho. The miracle came from outside what they expected. Yesu ngo aravuga ngo nimubizane hano. Jesus asked them to bring that food. Hallelujah. Hallelujah. Mubizane hano. Bring it to me. Bitaramugeraho and before they were brought to him, inventory yari izwi byari 5 na 2. They knew that they had 5 fishes and 2 loaves of ariko bread. bimaze kumugera mu ntoki But when they reached his ngo hands, arabishimira. he thanked God. Abishimiye calculatrice zinanira nta kintu calculatrice tubwira niba byarabaye 1,000 niba ari 200 niba ari 10,000 icyo tuzi nuko bariye bagahaga. What we know is that they were fed and were satisfied. Ahangaha niho tuvana isomo rya mbere. That is our first Nuko lesson. uko byaba bingana kose Despite the quantity, iyo bishize mu maboko y'Imana ukabishimira when they reach ukayishima the hands of God and havamo give thanks, biva kuri niveau ya inventaire wakoze bigatangira kwinjira mu mibare y'Imana. it gets in God's calculations. Hallelujah. Hallelujah. Bitaragera mu maboko Yesu byari imigati 2 amafata. They could count them before they reached the hands of God. Ariko ngo abishimi. But after he gave thanks, amanyaguye, when he broke the bread and the fishes, nta nubwo ushobora kuvuga ngo byahindutse 5,000. you can't even count the pieces that kuko came out of ntituzi that, quantité yagiye ihaza buri muntu. because you don't know the quantity that was Umwe niba needed. yarariye amafi hariya harimo n'abantu bashobora kuba barafite ibifu byagutse. Some people might have eaten a lot. Icyo tuzi nuko byahagije multiplication kuko habaye kubishimira. What we know is after Thanksgiving, the food was multiplied. Hallelujah. Hallelujah. Ngo bararya barahaga. They ate and were Bamaze satisfied. guhaga, And afterwards, Yesu ngo aramubwira ngo nimufate ubuvungukira mu bubike. Jesus asked them to keep the broken pieces. Ngo baratangira barabufata. They started collecting the broken pieces. Afterwards, inventaire kandi imibare yongera gusobanuka they bisubiye mu bantu kandi byongera kuba imibare ifatika. and they could count what remained. Ngo bafata ibiseke 12. They collected 12 full baskets. Barangije gufata ibiseke 12. After that, Yesu ngo arababwira ati rero Jesus told them, mwebwe nimugendane n'ibyo biseke by'amafi n'imigati byasigaye ubwo buvungukira, take the broken pieces with you, muje mu bwato muje hakurya, go on the boat, mwinjire mu nyanja, go on the sea. njyewe ngiye gusigara nsezerera abantu. I'm going to stay here and Maze see ngo these people asezerera away. abantu, He did, arangije aza gusenga, and he went to pray, bumwiriraho. and the night broke. Reka nako nkavuge gato. I want to focus on these two. Wari wasenga bukakwiriraho? Have you ever prayed since the night, up until the night? Uwanyuza ka questionnaire hano gutya gato
short If a survey small survey was given kabaza ngo to se you, uheruka gusenga bukakwiriraho asking who had prayed hari abo until the wasanga night, babiheruka muri 60 cyangwa muri some will recall 80 that cyangwa muri that happened very long ago. buri hari ibintu tubura kubera ko tudakomeza There are gusenga ngo things we dusenge don't get because you don't pray ariko tirelessly. Yesu yari igitangaza But God, kandi Jesus was nibajije amazed. impamvu yasenze bigatinda And the reason he prayed hari for habaye many igitangaza hours, gikomeye there had been a very great abantu miracle. 5,000 utabazemo abana n'abagore bari babonye ukuboko kw'Imana bagiye kuza kuvuga ubutumwa 5,000 men and women and hari children uburemere had seen a bukomeye ku buzima miracle bwe and were ready to proclaim the gospel. maze ngo ari gusenga As he was praying, aratinda he delayed bumwiriraho and the night broke kugeza mu nkoko until the morning. ko uyu mugabo yarasengaga kabisa This man could pray. reka tumuhe amashyi atubereye urugero rwiza Let's put our hands together for Jesus, for the good example he gave us. abantu basigaye bakunda gusenga hari umuntu bigeze kumbwira ngo yashizeho formule yo gusenga Someone was Baravuga trying to put ngo, a formula for ariko ntihagire prayer. umuntu uzayigana mu izina rya Let no Yesu one imitate N'urugero that ngiye in the kubaha name of gusa. Jesus. ngo aravuga ngo okay kubera ko gusenga bimfata umwanya munini He said, because we have been praying for a ibintu long ngiye kubishyira time, mu makode we'll try to put codes on kuko this. nizajya mvuga ni ukuvuga ngo ibiryo abana famiye akazi ndabigira rimwe biraba rimwe He established codes for the prayer points. ibyo mu mwuka gutera imbere ni He kabiri had one for the family that he gave, gusengera number abarwayi 1, 2 n'igihugu for ni gatatu spiritual matters, gushima for ni kane healing 3, and then bagahita thanksgiving bavuga ngo 4. rimwe kabiri gatatu kane And he could Amen. just say 1, 2, 3, ni ukuvuga ngo 4. ni amakode Those uyu were muntu codes. uyu muntu yari umunebwe wo ku rwego rwo hejuru This person was a spiritual lazy. abantu benshi niko tumeze Many of us are Ni like amakode. that. We have codes. ukavuga gusa utuntu senga wongere usenge wongere We usenge don't want wongere to usenge pray, wongere but we should usenge pray and pray again. haleluya Hallelujah. senga wongere usenge wongere usenge pray, wongere pray usenge again and wongere pray usenge again. wongere usenge Hallelujah. nugira ngo urangije gusenga utangire When you usenge think you just finish nugira ngo praying, urabihagaritse start wongere praying utangire again. When it uko ukomeza stops, kwinjiramo restart. niko imbaraga z'Imana zigenda The ziza more you pray, the more the power of God comes to you. Yesu ngo arasenga ageza mu nkoko Jesus prayed until the morning. naho abigishwa aho bari mu bwato And where the disciples were on the boat, ni 12 there were 12 n'ibiseke 12 by'ubuvungukira with the 12 baskets of broken pieces. 12 12 people, ibiseke 12 12 baskets with them. ikibazo cya mbere nibajije The first question is, nibajije ngo ese kubera iki yarabahaye buriya buvungukira bw'ibiseke 12 why did Jesus give them the 12 baskets of nabanje broken kwibwira ngo ibyo ari pieces? byo byose yari azi ko bari busonze bakazabikenera bakabiri I first told myself that maybe it's because he thought they would need the remaining food. ariko naje gusanga atari byo But this is not the reason. kuko ubuvungukira bw'ifi The broken pieces of ni ukuvuga ngo ni fish, imitwe n'amagufwa n'imirizo Should kuko be the ubuvungukira bones ifi and- nzima baba bayiriye because kuko the Yesu good ntashobora parts guha have abantu been imirizo eaten. n'imitwe n'amagufwa ngo ari byo baja kurya That was not ni valuable ibyagiye food. bisigara nyine That was the reminders. haleluya ubuvungukira bw'imigati si umugati The broken pieces of bread are nitujya not twinyuma bread. dushishuka tuba tumeze nk'utwo basize irangi These turiya are guke two ku mugati just small turi pieces. imigati yari yariwe byari ubuvungukira Those were broken pieces, fragments. impamvu Yesu yabubahaye ngo babugendane Why did Jesus give them the broken pieces? haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. tumupepeye Bwana Swerve to the Lord. haleluya Hallelujah. numva nezerewe Feel blessed. haleluya Hallelujah. ningera mu ijuru ibi ngibi Imana izajya ivuga ngo wambyiniye imbyino idasa n'iy'abandi haleluya Hallelujah. ngo bari mu bwato They were on the boat bahura n'umuraba and the wind came.
12 bafite n'ubuvungukira 12. 12 disciples with 12 baskets. Noneho umuraba ubaye mwinshi, When the wind was batangiye strong, kugira ubwoba. they started Yesu fearing. waza agenda, n'ubwa mbere bari bonye umuntu ugenda ku mazi. And Jesus came to them walking on Noneho the ngo sea. bagezemo, When they saw him, ashaka kubanyuraho, he wanted to pass them by. ntiyabageramo. He didn't stop at the level, Nabo bamubonye ngo bagira ngo ni umuzimu, and they thought he was a ghost. kandi bashobora kuba bari bafite impamvu. They might have their own Iriya reasons. nyanja bari barimo, The sea on which they were, ni ya yindi Yesu yari yaroshemo ingurube zirimo n'abazimu. it's where Urumva Jesus bashobora kuba barangiza ngo ni had za all the ngurube wenda poor that were zitangi, possessed by hari demons. hateye ubwoba. It was not an easy place. Yesu ngo ntiyacyashe wa muyaga, Jesus did not cast the wind. ahubwo ngo yagize gutya, injira mu bwato. He joined the boat. Yinjiye mu bwato, After that, umuraba ngo uratuza. the wind stopped. Umva kuri 52 uko havuga. Verse 52, 52 hanyuma verse dusoza. 52 of Mark 6. Ngo kuko batari basobanukiye iby'aya mitsima, For they had not understood about the loaves, ngo kandi imitima yabo yari ikiri muri ko, bari bakikinangiye. and because their heart was hardened. Kumbe So this is the reason. wa muraba The wind ntabwo cyari igitero, nticyari n'ikigeragezo, was not a demonic attack or a temptation, kuko Yesu ntiyigeze awucyaha. because Jesus did not cast it. Wa muraba The wind wari test was a test yo kureba niba n'iz'ubuvungukira babimenye. Igitangaza cya mbere to see if they have bari bari understood about kumwe the n'ibyo ibyari leftovers. byabaye kare ntibabimenye ngo batinyuke ibyo bagezemo. What happened before was not clear to them, so that they knew they could pass what was happening. Haleluya. Hallelujah. Sinzi niba muri kunyumva. Can you get this? Ibyari bimaze kuba mu kanya, What had happened, Yesu yari yabahaye ibikoresho, arabwira nimufate ibi mubigendane, nimuhura n'umuraba murareba ibiseke mufite, mumenye ikimaze kuba mu kanya, mutinyuke mushime, niba ngibi bigiye kuba mwumva ubwoba bushize. Jesus gave them the basket, so that when the wind came, they look at the basket and they understand that Igitangaza miracles could cyari kiri happen. mu buvungukira, The miracle lied in the amashimwe yari mu leftovers. buvungukira, The thanksgiving were in kandi the broken 12 bari pieces. bafite And 12. the 12 had 12 Buri baskets. wese abibona ukwe, buri wese abibona ukwe. Everyone had a basket. Petero atari bwigishe Yohana, Peter couldn't be helpful Yohana to atari John. bwigishe Matayo. John couldn't help Buri muntu afite Matthew. igiseke cye, Everyone had his own avuga ngo basket. Imana imaze gutubura iyi migati, To say the Lord that had irananirwa gute multiplied bread, gutinya uyu how muyaga, can urananirwa he gute not gutsindwa. stop the wind and save us? Haleluya. Hallelujah. Ubuvungukira ubwabwo The broken pieces ntabwo bwari themselves ubwo kurya, were not to be eaten, nta nubwo bwari a symbol, ntabwo bwari ikimenyetso and they did cy'igitangaza. not symbolize anything. Ubwabwo bwari igitangaza, The broken pieces were a kuko buriya miracle, buvungukira si ya mafi y'aba mwana bari bafite, because they were not the fish that Si na they ya had migati ya wa eaten, mwana. nor the bread. yari resulita y'igitangaza cy'Imana, They were a miracle from God, ariko ngo bari batarabisobanukiwe. but they had not understood this yet. Yesu arareka umuraba uraza ngo genda uje gutesita bariya bantu bazi ibyo baryamanye. Jesus allowed the wind to come to them so that they Yesu understand. ntiyabagaye ko bamutinye, Jesus did not condemn them for fearing nta nubwo him yabagaye ko bafite ubwoba bw'umuraba, or for fearing the wind. yabagaye ko batabonye ubuvungukira bari kumwe He nabo, condemned them for not ngo understanding the miracle ngo in the babone icyo broken Imana pieces, yakoze. and to remember what God had just done. Uyu munsi nasobanukiwe ko I understood today inkovu mfite that the scars on my body nyigumanye kugira ngo inyibutse iby'Imana yankoreye, to remind me what God did for me, inyibutse to remind me
Gira mugenzi wawe ngo mfite ubuvungukira, mfite Tell ubuvungukira. your neighbor you have Ndabufite byinshi. fragments, you Mubwire have n'imbaraga, mubwire mfite leftovers, ubuvungukira. you have broken Ndabufite pieces. ko mutabivuga I mfite. have Cyangwa them. ntimurumva icyo nashaka, mfite ubuvungukira. I have Mfite iby'Imana broken yashize. pieces. I have Mfite what God ibyasigaye. left. I have Mfite ubuhamya. leftovers. I have Haracyariho testimonies. ubuhamya. I still have Ubuhamya. testimonies. Hallelujah. 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 Inkovu mfite hano The sky have iyo mfite in any part of my n'izindi body, mfite mu mutwe imbere mu bitekerezo. and those who are mental that can't be seen, all of them N'ubuvungukira nasigaranye are fragments, leftovers, kugira ngo mbashe gushima Imana no mu muraba hagati. for me to thank God in the middle of the week. Hallelujah. 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 Yeah. Sinzi uko mu myaka 30 iri imbere nzaba meze, I don't know how I'll be in the next 30 years, ariko iyo ndebye ubuvungukira nagendanye mu bwato, but when I see the leftovers that I'm carrying on the boat, iyo ndebye muri iki gikapo ngendana cy'amateka y'ubuzima when bwanjye, I look at the basket of my history, nkareba iby'Imana yakoze, looking at what God has nkabona ukuntu done, yatubuye imigati 2, looking at how He nkabona multiplied ukuntu 2 yatubuye loaves of afata bread and 5 fishes, n'umuraba uri imbere nzawunyuramo and mu the izina wind rya Yesu, before me will not n'ibihe take my biri imbere life away. nzabinyuramo mu izina I rya will go Yesu, through the time kuko before me. Imana itubura Because imigati, the God that multiplies Imana itubura bread, amafi, the God that multiplies n'Imana fish, y'ibihe byose, is an eternal n'Imana God. ishobora byose, He's the Almighty God. n'Imana yitwa Jehova El He's Shaddai, called Jehovah El yitwa Shaddai. Jehova Nisi, He's Jehovah Nissi, ibendera ryacu our banner. yitwa El Rafa, He's called the Imana Rapha, idukiza indwara the God zacu that zose, heals our yitwa sicknesses. Shama, He's Shammah, Imana iri hano, the God that is yitwa El present. Roi, He's El Roi, Imana imbona, the God that yitwa sees me. Sikenu, He's Shechem, yitwa Imana yacu, our God. yitwa Imana ishobora byose. Almighty. Yeah! Hallelujah. Hallelujah. Ubuvungukira The leftovers, yayandi asigaye kuri konti make yayandi the agiye little kuja muri money mwe that is remaining, the ariya account, Imana irakubwira ngo yarebe uyu that munsi same abisoko y'amashimwe, amount, look at yakoze it biriya and n'ibindi start zabikora, thanking Him. He did yakoze that, biriya He'll n'ibindi do it zabikora. again. He's the same God. ibiseke 12, 12 baskets, abigishwa 12, 12 buri disciples, muntu n'ubuvungukira bwe, everyone with his own basket. ngo bari batarabisobanukirwa. They did not understand this. Ntukarindire kuko Imana yohereza umuraba Don't wait for God to send the wind kugira ngo ubone kumenya ibiseke for witwaje. you to see, to look at the baskets you're carrying. Bari iyo migisha nonaha, Count the blessings tonight. Hallelujah. Hallelujah. bari iyo migisha Count the nonaha blessings Imana tonight. yakugabiye, What God has given uyibare you. ntusige n'umwe. Count all of Erega ni them. myinshi yo There are gutangaza, so many and uyibare amazing. uyibare Count them and count them uyibare again. uyibare Count them. uyibare uyibare, Count them. ntusige n'umwe. Leave any Ni of them myinshi yo behind. gutangaza, There are so many and ni myinshi yo amazing. gutangaza. They are amazing. Hallelujah. Izo nkovu ufite ku mubiri zose ni ubuvungukira, kwereka The kuko scars on your iyagukijije body ibyo are n'ibindi zabikora. leftovers, are broken pieces. Hari abakubwira ngo urashaje, Some will tell you getting old. uzabikora ute? Nyine igitumye nsaza nyine nicyo kizatuma nkomeza no kubikora n'ibyo ngibyo.
icyatumye What ngeze aho made me nsaza. get to this age? You Hallelujah! continue to carry me. Hallelujah! Hallelujah. ugeze mu zabukuru, Until my old ibihe age, bitangiye kugusiga. I'm getting old. Izo ni imvugo z'abanyantege nke. These are the language of the icyatumye weak. nyine ugera mu zabukuru icyo The reason you have the age you have uzajya umubwira ngo today, ntabwo ari izabukuru, ni ubuvungukira. don't tell them this is not getting old. They are leftovers, broken pieces. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. uyu mugoroba dukore inventaire, dukore stock Count tonight y'ibyo dusigaranye, what you left with. ibyo usigaranye, Count the leftovers. biri usigaranye bikwera ikimenyetso. Apana ibyo wariye warabiriye, Don't ibyo count what you usigaranye ate. Count the utangire leftovers. ubishimire Imana, And thank God for what you ushimire left Imana with. abana bawe, Thank God for your children. ushimire Imana umubiri ufite, Thank God for your ushimire health. Imana itorero Thank yaguhaye, God for the church you ushimire have. Imana akazi ukora. Thank God for the job Ushimire you Imana. have. Thank Hari abantu God. badashima ngo umushahara ni muke. Some people Uwo do not nyine, thank God because the ubwo salary is buvungukira too nyine, low. uwo Thank God for that Imana same yatanze uwo nyine salary. igiye gutanga n'undi mwinshi The God ushaka. that gave that will give even more. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Murumva Yesu twamuvugiriza karuru tukamubwira ngo Yesu uri igitangaza, Yesu uri igitangaza, I feel like Yesu uri igitangaza, the Lord, Yesu uri thank the igitangaza, Lord. Yesu uri Hallelujah. Yesu uri igitangaza, 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 Yesu uri igitangaza. Hallelujah. Hallelujah. Guhera ku nkweto wambara, From the shoes you have. bamwe garderobe mujya kuyigeramo ukajya usunikana nayo ukagera nayo iri kugusunika kubera ko byabaye byinshi, Some ariko of people amashimwe have akabura, large wardrobes, but they akabura. can't thank God. Umuntu akarara ku ijoro ngo abana batinze gushaka. Some do not sleep because the children are not yet Banza married. ushimye ko banakuze bakagera no mu kigero cyo Why gushaka. don't you thank God that they have grown up to the level of getting married? Urumva turwaye ikintu cyo kuvuga ngo Imana nikora iki ndagishyira ku ruhande, nikora iki ngishyire ku ruhande, We are in the nyereke logic iki of ngishyire ku setting ruhande. about whatever God does for us. Iki yakoze What He has already done nicyo kirimo igitangaza cya kiriya kindi ushaka is the kukizakora. reason you should wait for a miracle for The the next miracle Your next miracle iri mu buvungukira ufite, is in the leftovers. nutangira kubushimira If you start thanking ugashima God Imana for the kubyo usigaranye, leftovers, ugashima Imana kugira aho urara, ugashima Imana ko thank imvura God for itakunyagira having nijoro, a roof over your urarizwa head. na etaje utarubaka, You worried about the house you have not yet utarashima built kubona nayo ubukode, without thanking Him for affording the rent. biracuramye. It's not the right sense of things. Urarara ku ijoro upusa Imana ngo mpa akazi keza nako wita kabi utaragashima. You have not yet thanked God for the job you have. Igitangaza kiri muri ubwo buvungukira ufite uyu munsi. The miracle lies in the leftovers that you have today. Yesu ntiyabagaye ko bamuyobewe. Jesus did not condemn them for not recognizing Him. Nta nubwo yabagaye ko ubuvungukira babusize hakurya. And not for leaving the leftovers behind. Nta nubwo yabagaye ko batinye umuraba wo mu gicuku. He did not condemn them for fearing the wind. Ariko yabagaye ko ubuvungukira batamenya impamvu babwitwa. But He condemned them for not recognizing the importance of the leftovers. Ariko ngo amaze kubageramo. But when He reached them, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Abadibutsemo. when He was among them, Kamanda wa majeshi abagezemo. when the command of the army was Umutware w'ingabo z'Uwiteka abagezemo. when the command of God's Umuraba army, urahunga. the wind went away. Hallelujah. Hallelujah. Imitima yari ikinangiwe tangira kumva kuko hari ikintu gihindutse. The hearts that were still hardened
felt that something had changed, muhaguruke dusenge. please stand up for a prayer. Ariko Imana ni nziza. God is good. Imana ituma umuntu asigarana inkovu zo kwa muganga. The God that allows you to keep the scars from. Ariko kubera ko Imana yemeye ko tugira inkovu ku mubiri z'ibikomeye. Why does God allow us to keep the Satani scars? nazajya kwereka iyo nkovu ugendana, When the devil shows you the scars, bakubwira ngo wari upfuye n'ubundi uzapfa, telling you that you were dying uzajya and umubwira you ngo will ubu ni still die, ubuvungukira bw'igitangaza telling you yakoze. these are the leftovers of the N'ibizaza miracle. nabyo izabinkiza. He will save me again. Haleluya! Hallelujah. N'ibizaza He will izabinkiza. save you from what is coming next. Ni wowe uzi ubuvungukira bwinshi, kandi bamwe dushobora gushyira muri za baskets zikuzura zikarenga. Iby'Imana yadusigarije ni byinshi. You know the leftovers that you have. They can Iby'Imana fill a lot of yadusigarije ni byinshi. baskets. Uyu There are a munsi lot of iki cyumweru ni icya leftovers that Shekina. God. Turashaka kumanura icyoro cy'Imana binyuze mu We mashini. want to bring down the glory of God through our thanksgiving. Haleluya! Hallelujah. Iyo ndebye umufasha wanjye hano, When I look at my wife, mbona imirimo y'Imana. I see the hand of God. Haleluya! Hallelujah. Mbona imirimo y'Imana. I see the work of God. Imana yamurokoye muri Jenoside, imuvana mu menyo ya rubamba, imukura mu God rupfu. rescued her during the genocide. N'abantu bake bafashwe bugwate bakajyanwa n'abicanyi bakamarani amezi barangiza bakongera bakabaho. Very few people who went in the same situation Ari are umwana still w'imyaka alive. 10. She was very young, a teenager. Uyu munsi namutekereje ndamureba ndavuga ngo Imana yasigaje igitangaza. So twibuka Today tuvuge I ngo thought dore imirimo about Imana that yakoze. and found that she's my leftover. Haleluya! Hallelujah. N'ibindi zabikora. He will do N'ibindi what is coming zabikora. next. Ibiguteye ubwoba uyu munsi What ni is ubusa. carrying you today is Haleluya! Hallelujah. Reba ibyo ufite. Look at the Reba leftovers that ubuvungukira you have. ugendana. Look at the Reba broken ibyo pieces you're yagukijije. carrying. Look at what Reba he ibyo saved you yakurokoye. from. Look at what he saved you from. Hari abantu basigaye batinya kwiga Many people are fearing to go to school. indimi ngo uyu munsi byanjemo kubera ko umuntu atinya kwiga ikintu ibyo ikinyarwanda bamenye cyo ninde wakikwigishije. Icyatumye umenya ibyo n'ibindi uzabimenya. The same reason why you know what you already know will be there to support you in the next learning. Tugiye gusenga. We are going to pray. Buri muntu asenga uko dufite iminota 20. We have 20 minutes to pray. Let everyone go in their own corners. Hasigaje iminota nk'itanu ndaza guha umushumba mukuru abashe kudusoreza. After 15 minutes, the senior pastor Ariko will come to conclude. Imana ishaka uyu munsi. What God wants today, Gloria yabivuze kare. Glody mentioned it. Iyo twabonye Imana muri za details z'ibyo When we dufite, start seeing God in the small details Satani around arahuka. us, the devil goes away. hari abadayimoni badasaba kubasengera. Iyo wabonye Imana mu byo ufite bagenda, stress The ziragenda. demons will just Ariko- flee when you see God in the small details around you. Yewe mfite inkovu hano ku ivi, I have a scar on my leg, my knee. nawe wenda ufite izindi. You have your own. Nasenze kare ndi I gusomera ijambo prayed ndavuga ngo earlier. wankovu we warakoze kuguma hano. And I said, thank you, Jesus, for Hallelujah. keeping this scar. Buri Imana yaretse nkuzajya nkugendana kugira ngo uko nkurebye tinyuke n'ibindi. So you are here to remind me what Ndavuze, God did. warakoze kuguma hano, warakoze Thank you for not uyu munsi going menya impamvu away. mugendana. Reba I nawe now izo understand why ufite you are on nyinshi, my hari izo body. ku mubiri, hari izo mu mutima, hari You ibintu have ni your byinshi. own, Reka the twese mighty, dutangire dusenge, mental or atari ukuvuga ngo physical. ni ibyuma bidusengesha. Dushima Imana kubw'icyubahiro We're cyayo, going to pray, kubyo yadukoreye. thank God for His Warakoze glory, for Mana, what He has done for warakoze us. kubyo Thank God nasigaranye, ku for kazi being mfite, alive, ku
for your umushahara job, mpembwa for the ku mashuri salary you mfite currently have, ku for the bana banje studies you have ku mufasha completed, wanjye for your ku itorero spouse, for ku your buzima church, bwanjye for your life. warakoze Thank you, Lord. warakoze Thank you, Lord. warakoze Thank you, Lord. warakoze Thank you. warakoze Thank you. warakoze Thank you. warakoze Thank you, God. warakoze. Thank you, God. uyu munsi noneho menya impamvu I now wansigaje, understand menya why I'm impamvu alive. kiriho, I menya understand impamvu the reason of my ihumeka, existence. menya I impamvu understand ngugu why I'm ndimi still mvuga, alive. menya impamvu, I understand. menya impamvu, I understand menya the impamvu, reason. menya I impamvu. understand the Ndushijeho reason. kubimenya, ndushijeho kubimenya, ndushijeho kubimenya, ndasobanukiwe. Menya impamvu yo kubaho kwanjye, menya impamvu ndatinyutse. Ibiri imbere ntibizongera kuntera ubwoba, ibiri imbere uyu muraba mbona ntabwo uri buntera ubwoba, ahubwo menya imirimo n'ibitangaza wankoze, ibitangaza wankoreye. Iriya bije itaraboneka izaboneka, iriya bije itaraboneka izaboneka, iriya bije itaraboneka izaboneka, uriya mufasha utaraboneka hazaboneka, uriya mutware utaraboneka hazaboneka, bariya bakwe bataraboneka, bariya bakazana bataraboneka, kariya kazi kataraboneka kazaboneka. Zubije amaso inyuma nitegereje imirimo yawe, ndeba ibyo wakoze ndushaho kugushima, ndebye imirimo wakoze, ndebye ibitangaza wakoze, ndebye ibyo wankoreye, ndebye ibyo nsigaranye, ndebye ibyo ntunze, ndebye ibyo nshoboye, ndebye ibyo mfite, ndebye ibyo ndi kumwe nabyo, ndebye umuryango, ndebye itorero. Ndatinyuka Mana, ndatinyuka, numva nshize amanga, numva nshize ubwoba, numva ngushima, numva ngushima, numva ngutangira igitambo cy'ishimwe, numva nibutse imirimo n'ibitangaza wakoze. Sinareka kugushima, sinareka kugushima. Shekina nimanuke, shekina yawe imanuke, icyubahiro cyawe kimanuke n'itorero ryawe. Shekina imanuke, shekina y'Uwiteka, shekina y'Uwiteka. Hari abaturusha amajyambere ariko Yesu arahebuje, hari abaturusha amajyambere ariko Yesu arahebuje. Yesu wabikoze, Yesu wabikoze ku musozi no mu nyanja urabikora. Yesu watubuye amafi uraza no gucecekesha umuyaga, Yesu watubuye amafi uraza no gucecekesha umuyaga, Yesu watubuye amafi ugatubura imigati uraza gucecekesha umuyaga. Izina rya Yesu ndasabira ubwoko bwawe uduhumure Mana, tubona imirimo itangaje wakoze, tubona imirimo itangaje wakoze. Haleluya. Yesu ushimwe, Yesu ushimwe, Yesu himbazwe, Yesu ushimwe, Yesu himbazwe, Yesu ushimwe. Ku myaka mfite, ku myaka ngejeje, kuri ngero ngezemo, hari benshi batagera ku myaka nagejeje, hari benshi batafese aniverseri, hari benshi bageze ahacecekerwa, hari benshi basinziriye. Kuba nkiriho Mwami ni umugisha wawe, kuba ngihumeka ni umugisha wawe, kuba ngihumeka ni wowe wabikoze, wowe wabikoze ubushize, uzabikora n'ibisigaye uzabikora. Ariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare nusi
uibare ntusige n'umwe erekana imyinshi yo gutangaza uibare ntusige n'umwe erekana imyinshi yo gutangaza uibare ntusige n'umwe erekana imyinshi yo gutangaza. reka dutuze twese dutuze tugaruke mu byicaro byacu Let's regain our seats mbere yuko twakira umushumba mukuru. before we welcome the senior pastor. Dutuze gato tuze gato Stop talking dukore inventaire, and start dukore counting. stock y'ubuvungukira bya Let's bindi start counting the twumvaga ko leftovers, bidafite agaciro, the fragments. ariko Imana yatumye dusigarana kugira ngo bitwibutse ko ya yindi yakoze biriya. We have them to be reminded that the one that performed the first miracle, Guhera no ku nshuti usigaranye, from even the photo, the image you have, hari igihe uvuga ngo inziza zaragiye, oya izo usigaranye ni ikimenyetso yuko Imana izakuzanira n'izindi nyinshi. what you have left is a sign that God will even bring more. Hari igihe uvuga ngo iminsi myiza yaragiye, Sometimes you can say the good days are behind me. kuba uyu munsi bwakeye uhumeka The fact that you're alive today, haracyariho ibyiringiro kuko There is iminsi still myiza hope. myinshi iri imbere. good days are to Hari come. abantu benshi batafese anniversaire y'imyaka ugezemo Many people do not celebrate their birthdays, kandi utabarusha gukiranuka. and you are not more righteous than they were. Imana yaragusigaje uyu munsi ngo nkwibutse ko, You are alive today to be reminded kwibutse ko that ibyo usigaranye n'ibyo what you ufite have left, what you have today, bikubera impamvu yo kwishima are reasons for you to thank God kandi bikubera impamvu yo gutinyuka and reason to not be fearful. ko n'uyu muraba waje uri imbere yawe Even if the wind is there, Yesu aza kuwucecekesha, Jesus will make it cease, kuko yakoze igitangaza ku musozi, because he performed the miracle on the top of the yakoze mountain. igitangaza ku musozi The one that performed the igatubura miracle on the amafi mountain, n'umugati, multiplying bread and fish. iraza gukora igitangaza mu mazi mu bwato. He will perform another miracle on the boat. Izo mpamvu in the ushatse bed of the sea. wayishima utaranabibona, You might even thank him wayishima before that bitaranaba, happens. Before it wayishima bitari happens, materializa, before it becomes wayishima real, kuko ari Imana ibishoboye. thank him for being the God that can do it. Katwizamurira amaboko. Let's raise our hands in his presence. Kasabe madame aze hano imbere gato. Come. I want my wife to join me. Numvise binje mu mutima ngo dushime Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze mu buzima bwe. I want to thank God for what he did in her life. Tuzamure Imana amaboko. Let's raise our hands. Mana turagushima. Father God, we thank you. Ntabwo twavuga kuko ukura mu rupfu utararutorokoyemo. We can't say that you raised the dead if you had Ntabwo not twavuga raised kuko us. urera imfubyi ukazubakira imiryango zikavamo imiryango ikomeye utarabikoze. We couldn't say that you raised the orphans Ariko and uyu give munsi them duhagaze family if hano you hadn't imbere done mu it for nzu us. yawe.
in your presence, in your turagushimira temple. amateka yacu We thank God for our history. ndagushimira amateka yacu We thank God for our history. ndagushimira ko Imana yo mu mateka yacu Because you're the God that was present in our ndagushimira past. ko Imana y'amateka yacu You're the God of our past. uracyari ya Mana irokora You're still the same God that uracyari ya saves, Mana ikora the God that works. tuguhaye icyubahiro Mana yacu We glorify you, God. kandi tugushize hejuru And we glorify you, we honor you, kandi tugukomeye amashyi menshi and we give you glory. Nibisigaye zabikora, nibisigaye